Zdravo! U ovom videu odgovorit ću na vaše pitanja i nedoumice vezane za lasersku epilaciju. Saznaćete kako da se pripremite i šta vas očekuje kada zakažete tretman u našoj ordinaciji. Mesec dana pre epilacije nemojte raditi depilaciju i uklanjanje dlačica pincetom. Time ćete oštetiti folikul koji je neophodan za tretman. Dlačice možete skidati kremom za depilaciju ili brijačem. Dve nedelje pre epilacije, kao i 2 nedelje nakon, izbegavajte izlaganje direktnom suncu. Ukoliko iz bilo kog razloga ne možete izbeći izlaganje suncu, neophodno je da koristite kremu sa zaštitnim faktorom 50. Veče pred depilaciju neophodno je da dlačice sklonite kremom za depilaciju ili brijačem. Nemojte koristiti parfeme, dezodoranse, losione i kreme, jer pomenute supstance mogu sadržati fotosenzitivne sastojke, odnosno sastojke koji u kontaktu sa laserskim snopom mogu uzrokovati pojavu pigmentacije, odnosno fleka. Takođe, ukoliko koristite retinol, neophodno je nekoliko dana prestati sa upotrebom retinola. Pojedini lekovi takođe mogu biti fotosenzitivni, odnosno u kontaktu sa laserskim snopom mogu izazvati pojavu flekica. Sada kada ste saznali kako da se pripremite za tretman epilacije, uputit ću vas u samu proceduru. Tretman epilacije Lumenis Desire laserom je minimalno neugodan zahvaljujući aktivnom hlađenju lasera. Pored toga, za osetljive regije poput pazuha, prepone i intime, obavezno koristimo anesteti kremu, čime je bilo kakva neprijatnost potpuno uklonjena. Nekoliko časova ili nekoliko dana kod osetljivih pacijenata može postojati blago crvenilo, zbog čega je važno da poslušate vašeg lekara koje kreme u narednim danima da koristite. Ukoliko ne možete da izbegnete izlaganje suncu, neophodno je da koristite i zaštitni faktor 50. Što se tiče potrebnog broja tretmana, on je individualan. Međutim, najčešće sa 3 do 4 tretmana postižemo značajnu redukciju dlačica, a za uklanjanje preko 90% dlačica obično je potrebno 6 tretmana. Nemojte preskakati tretmane, ali nemojte dolaziti ni pre zakazanog tretmana, jer je idealan period između 2 epilacije za lice 4 do 6 nedelja, a za telo 2 do 3 meseca.